ibu-ibu yang mandang di rumah ataupun di jalan ataupun di warung kopi kaji langkah laju guna maknasa menerima bantuan rezeki. Alur lagi siapkan kepada seluruh warga kampung Rantau Panjang yang mandang pakai maupun di rumah-rumah ataupun di jalan kaji nanti aju guna maknasa kaji mulai terbagikan rezeki karab abinya. Kita foto gitu. Wai deh. Wai deh. Mana? Saya hebat. Saya dong. Cik. Ni, nampak kan tukar tak boleh ni keluar rumahnya. Tukar. Tukar.